I dengan ditama, Om ditanak, Om di Spiritu tebitua. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datakaw, Om iko ginabahan di kiningan, Om iko pisan di Spiritu tebitua. Miyampay no Diosu sa viavi. Tapi na iko ngavi, I tadaw bay no. Sadap bay no, I misa montok no do tanak ngavi datakaw, I menaguvang do penahasan do SPM Om nagi STPM. Na di kanon no ovito datakaw, I sembayang datakaw, I pakinuan datakaw, moy do kanun no da izyo I keputusan ditabasi. Tay ko kon kenapa I kahansanan do tangazan ditabasi nga painser dia da izyo do menaguvang do penahasan diti. Nadi kanono tapi na ngavi kano pa mangakun do doso ngavi datakaw kapapataw na di datakaw do mamalamay di katapatan tahom lati tabitua. Mga kunso day di kiningan tabakas. Day Diosu ay tapinay ngavi do nakpamidoso zo kozo id pamusavan ngavi ko. Id bos ngavi ko. Idunu inayman ko. Idunu iaw ko na ngazan damimang. Maza dahasa ko. Maza dahasa ko. Maza dahasa ko tagazo kozo. Itinapogi. Damakinsian zo di Mary. Iobitwa painti hambus hahangay. Sabiabi ditasab sangtingavi. Diosu tapinay ngavi. Do sumambayang mentok dugo dari di Tuhan kiningan datakaw. Kikosyanan na dadi datakaw I kiningan tabakas. Pamohyong do doso ngavi datakaw. Magawit datakaw dahil kapos zon sa lajul. Tuhan kosyanay no. Kristus kosyanay no. Tuhan kosyanay no. Kano sumambayang. Pakitanay o kanangan tabasi kozo oy Tuhan. Sumambayang sikoy doy di kalajang ngavi do kapanagitan na tiimpunan sa. Do kivana da do binakas dagay do manuhok miyampay inuhi di katanudan ngavi don tinan ipon julon sa. Maza di Tuhan Jesus Kristus sa tanakno. Imamamasi ang mamolinta miyampay diyaw idi kapisan di Espiritu tabitua. Kinaingan montok so hihinaid aiso kapupuson. Amen. Pembahasan bantad di Profeta Isaiah. Mobos I Tuhan, gizak no da segi gisam pinuod no, popodon no ohaw no miyaga da tabuy. Pabalo ahasa ngavi deho, day di tuhun ko ngavi, daw sa ngavi deho, day di sinakagon di Jacob. Magyum iziho dago da tadaw. Hangadon ni Ziho, do mongiho da lahan ko ngavi. Miyaga, da tinaw, imimang da kumaladya, miyampay katapatan, aw mamazada, di undang-undang, di kinaingan di. Makianu iziho dago da undang-undang ngavi iotuhit. Hangadon iziho di kinaingan, do minsamok, nakuatu, magkuasa zikoy nung aw ko insan o kito di. O kito di. Nakuatu tumangob nung aw ko insan ko kito di.
Pio, mimangko, do pangindapuan do ontok tadaw kapagkuasan no ngavi. Sa tahan no isabya bituhun pakakalajano. Pio, manangkiyado ko, manguga do ontok magkuasa ko o mangimang dituhun tasampit miyampay do tonggom no. Pagkukuasa na po da miyaga dino diyaw da tadaw bayno nga awi insan po do mamadadi di ahonu do ongo do takavas ihono naku o pagkukuasa i kapapaunsi ko dago tadaw katangaban do tapot ko zo bontok do tuhun ngavi. Papahuku da tuhunu miaga da vang. Humuvi daid basan gumi. Tavu ngavi. Ihon anangku o punganan nu da magkuasa. Tadaw iatoy mo daid di Tuhan. O kon nangku ko itia o pagkukuasa. Ipaponsi ko dago. I Tuhan no iti mabos. Da mamuzas. Do patantangan ngavi au apatut o mamagabas di kaput ngavi di poku. Papagabas di nangasatahan o manipu do patitikid poku. Papabagi di lautinu do di hauson papasusut di tasampit taiso izanon. Do menambasan di tuhun yaw kita nu do pabuhagas amakon ko mangidu mantad makon ko magidu mantad di tapinay nu sondi. Dadi ini navaw nu mimang ibabang miaga di sumang tudan iganit nu o sikap kozo may do ohingos. Ikavasyan nu mugadi id paguhunu ikabantugan da tuhun idovinu. Hadno sumimbai ituhan. Pamahono mabosi isido. Daitizo. Ibos di Tuhan. Ketawanan dahil kinaingan. Hozo kasimban. Ginavo nakahuduk tumangob ay kinaingan. Aw numay tahikudan. Ginabo nakahudok, tumangog ay kinaingan. Aw numay tahikudan. Kasiyan ay dago ay kinaingan. It kavasyanu, i kabinsyananu puhasono, i kapakausan ku. Pinhiungay zono kozo, mantad hasaku, hidango zono, da mantad dawso ku. Kinabo nakahuduk, tumangob oy kinaingan, aw numay tahikudan. Kapakausan ku ngavi, tapot, do koy ho zawdi, dawso ko na po nga tamay mo, idumbangan ko. Humavandiyaw, iziziyaw no, o nakapamidawso zaw. Nunuyalat itakita no, nga naiman ko. Kinabo nakahudok, tumangob, ay kinaingan, aw kumay o tihudan. Tuit kahubukan, aw umunsikaw. Kahubukan sinob mantadago. Aw nu, toy moon. Kahubukan ku sunduban tumangob, ginabo nakahudok, tumangob, aw numay tahikudan. Ginabo nakahudok, tumangob, ay kinaingan. Aw numay tahikudan. Kabantugan kazan de diaw oy Kristus. Kaduduvo mantadi Tuhan, umansanzo de bos daw, tumiampay di Tuhan na po, nga kiva da kasyanan, kapanuan utusan. Kabantugan kazan de diaw oy Kristus.
I Tuhan miampai Diozu. Pembahasan mentadia bal tevasi tebitua sinuat di Mateo. I mokiki iya ngavi di John minikot di Jesus o minobos. No kwa iti tu isikoy i farisi ngavi no po nga magkuasa. Nga ino po makiki iyano ngavi nga au suminimba i Jesus. Tantu no kwa kozo do ino po mananampuan ngavi di mananan savo nga au i insan memuso do magkodu do sohihinaid no po di mananan savo do kakal miampai diho. Nga mikot i timpu montok di mananan savo do ngozon manta diho. Dadi magkuasa i izioho. Ia bal tabasi di Tuhan. Tapi naik kong abi, saudara-saudari dalam Kristus, sebelum saya meneruskan perkongsian saya pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin memaklumkan mengapa kita dalam bahasa Kadazan, dan mungkin ada di antara Anda yang saya tidak mengatakan tidak, tapi mungkin kurang memahami bahasa ibunda sendiri. Jadi itulah sebabnya kita mengakalkan tradisi bahasa ibunda kita, supaya tidak hilang di telan zaman. Jadi saudara dan saudari dalam Kristus, hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas peluang dan kesempatan ini untuk bersama-sama dalam misa khas untuk para pelajar yang akan menduduki peperiksaan awam, yaitu Sijil Pelajaran Malaysia dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia SPM dan STPM. Jadi saya difahamkan bahwa 22 Februari, yaitu minggu hadapan, Isnin sehingga 25 Mac, kalau saya tidak silap, peperiksaan akan berlangsung. Bila mengingatkan pengalaman saya sendiri menghadapi peperiksaan, ataupun saya pasti para pelajar ataupun Anda yang berada di rumah yang mungkin ataupun yang sedang mengikuti siaran ini, saya percaya bahwa perasaan kamu gemuruh. Bukan sahaja gemuruh, namun ada kegelisahan, ada kekhawatiran, kebimbangan. Karena peperiksaan akan tiba beberapa hari lagi. Jadi, sekali lagi, apa perasaan kamu pada ketika ini? Saya pasti dan saya dapat merasakannya bersama, sebab saya juga adalah seorang pelajar ataupun bekas pelajar, sehinggalah memasuki seminari. Kami juga, para seminarian juga menduduki peperiksaan. Dan bukan sahaja seminarian, tetapi bagi mereka, padri yang dihantar pelajar, sama juga akan menempuhi dan menduduki peperiksaan.
Jadi, mengapakah kita mempunyai perasaan takut terhadap peperiksaan? Mungkin kita takut karena di luar dugaan kita apabila menerima soalan, kita tidak mempunyai idea. Bukan tidak mempunyai pengetahuan, tetapi tidak mempunyai idea ataupun soalan agak susah. Mungkin itu bermain di dalam pikiran kita. Begitu juga saya sewaktu menduduki peperiksaan SPM tahun 98 di St. Michael. Memang ada rasa gelisah, takut. Apalagi kertas pertama. Perasaan gemuruh, takut, bimbang tetap tidak hilang. Namun, bila saya memikirkan kembali, selepas melalui peperiksaan tersebut dan selepas beberapa kali menduduki peperiksaan tersebut, bukan sahaja SPM, peperiksaan lain, terutama sekali peperiksaan di seminari. Saya berpikir, kenapa harus ada peperiksaan? Namun saya coba berpikir. Cuma satu sahaja yang memberikan kelegaan kepada saya, sedikit keselesaan ataupun membuang sedikit kebimbangan saya. Peperiksaan memberi kita pengalaman yang membawa kepada pengajaran. Peperiksaan menguji setakat mana kemampuan kita memahami apa yang telah kita pelajari di sekolah ataupun berdasarkan ulang kaji kita di mana-mana, di rumah maupun di sekolah sendiri. Jadi, saudara-saudari, para pelajar, mengapa harus takut untuk menduduki peperiksaan? Kalau kita berusaha beserta dengan doa, Tuhan akan membantu. Kita tidak akan merasa takut karena kita telah mempersiapkan diri kita. Jadi itulah, saudara-saudari, para pelajar, bagaimana saya sendiri mengalaminya. Bagaimana pernah menjadi seorang penuntut, seorang pelajar. Dan kita tidak lari daripada peperiksaan apabila kita melanjutkan pelajaran. Pendek kata, saudara-saudari, para pelajar, peperiksaan itu adalah satu kemestian. Jadi, berbalik kita kepada pewartaan sebentar tadi, yang kita dengar sebentar tadi. Dalam Injil, kita mendengar bagaimana murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jadi Yesus, apa jawaban dia kepada murid-murid Yohanes dan juga kepada orang-orang Farisi? Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Jadi satu apa yang kita katakan kiasan, satu perumpamaan yang telah dilontarkan Yesus kepada murid-murid Yohanes yang juga didengari oleh murid-muridnya.
Bagaimana kita memahami saudara dan saudari ataupun para pelajar? Coba kita bayangkan, kita di pesta perkawinan ataupun dalam kita menghadiri majelis hari jadi. Bukan saja perkawinan ataupun majelis hari jadi. Yang diraikan ada bersama-sama dengan kita. Jadi, adakah kita mau berpuasa, kita mau bersedih? Tentunya, saudara-saudari, para pelajar, kita mau bergembira untuk meraihkan bersama. Kegembiraan yang diraikan. Jadi dalam Injil sebentar tadi, bagaimana Yesus sebagai yang diraikan ataupun apa yang kita katakan mempelai. Itulah sebabnya Yesus mengatakan sebentar tadi, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Kedatangan Yesus, kehadiran Yesus bersama-sama dengan mereka. Murid-murid ataupun murid-murid Yesus. Bersama-sama dengan Yesus mereka bergembira. Dan murid-murid Yohanes pula mempersoalkan. Jadi di sini saudara dan saudari, apa yang kita boleh pahami dalam Injil tersebut? Yang diraikan itu Yesus sendiri. Dan kita mau bergembira. Dia bersama-sama dengan kita. Di tengah-tengah kita. Jadi dalam situasi kita sekarang ini, bermakna dalam putaran liturgi, ada kalanya kita berpuasa. Ada kalanya, ada waktunya kita bergembira. Jadi kehadiran Yesus bersama-sama dengan kita, kita mau bergembira. Kita mau meraihkan kedatangannya bersama-sama dengan kita. Jadi saudara dan saudari, kita berbalik kepada situasi kita pada ketika ini, apa yang kita lakukan, yaitu di musim Prapaskah, musim puasa kita telah bermula. Jadi berpuasa, sememangnya saya pasti kita menerima pengajaran daripada guru-guru, ibu bapak, ataupun maupun pembimbing sekolah minggu. Kita paham apa yang dikatakan berpuasa. Bukan sahaja makanan, namun saya boleh mengkelaskan dari segi pemikiran, kita punya percakapan, perbuatan, pendengaran, dan penglihatan. Meliputi semua. Jadi dalam persiapan Anda untuk persiapan menduduki peperiksaan ini, apabila berpuasa memberikan kita kekuatan, terutama sekali kekuatan dari segi rohani. Lebih fokus kepada Yesus untuk memohon bantuan kekuatan dan keyakinan diri. Dan apa yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana apabila kita fokus dalam doa, dalam kerohanian kita melepaskan apa yang mengganggu, apa yang merisaukan, ataupun apa yang membimbangkan dalam pemikiran kita. Jadi bila kita kaitkan dengan kita punya pelajaran, seharusnya kita mempunyai kekuatan dari segi rohani maupun dalam kita punya fisikal untuk berhadapan dengan peperiksaan
ataupun apa yang akan kita lalui di dalam kehidupan kita, khususnya yang akan bakal tiba, yaitu peperiksaan sendiri. Jadi, saudara dan saudari, para pelajar, marilah kita sama-sama berdoa melalui kebijaksanaan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Kita dapat menggunakannya. Kita dapat diberikan keyakinan untuk lebih fokus, lebih bersedia untuk menduduki peperiksaan tersebut. Azo ko na Tuhan kiningan, dosa vivi binangun, tumaza na ko vosian no, nakotay mo si ko hindi law titakon sa diyaw. Tuvaditana om kaladya, dohongon nga vidatinaw tuhun, dumadimay iti montok dagay di law ti do kapason. Azo ko na Tuhan kiningan, dosa biyabi binangun, tumaza na ko vosian no, nakotay mo si ko dihing anggur takon sa diyaw. Tuvadiguwas anggur om kaladya dohongon nga vidatinaw tuhun. Dumadimay iti ditinumon do kasunduvanan sa. Imang sambayang ay tapinay ngabi, nakahubukan ko am dia ngabi. O tay manadada di kiningan, itama tabakas. Kay mo nadari Tuhan ni kahubukan na idhong ano, montok di kaza ng kabantugan ni ngandaw, montok kawasyan na totoo, ang di kawasyan na sabi abi eklesia to bitwa daw. Papatak si koy ay Tuhan, di kahubukan do katanudan, kapanagitan sa. Sumambayang do mamadadi na dai, do atag nga vidagay. Do otoy mo day diyaw, papauang day vinakas nga vidagay, do kumodos sandi. Mazadi Kristus, Tuhan sa. Amen. I Tuhan, miyampay Diyaso, Ang yampay sunduhan mo.
Poin sabato o ginabo ngawi di Yesu. Ren sabaton sa iti ngawi day di Tuhan. Kano manak do kapanang katahuadan ngawi day di Tuhan kiningan datokaw. Katunod ang matuhid iti. Totoo tapot do katunod atuhid iti kalajaza kapamosizan sa. Tamoy mo idambono po do manak diyaw do kapanang katahuadan ngawi. Oy Tuhan tama tabitwa. Kiningan tawakas kozo aisok pupuson. Maza di Tuhan di Kristus Tuhan sa. Tumaza do tak no tawasi kozo do toiso taon tongaw hinu poingandat di kalamazan ngawi paska tabitwa. Miyampay di kaandasan do pamusaban ngawi. Nadadi do oniting moy do hobi do poingatag. Tapagat kozo do sambayang do di kalajang ngawi do kapanakadazan. Mamung di katapatan tangahom lati. Maza dino do nohodi koin bagu izyoho. Habuan na da izyoho da di kapanuan do grasya. Posandaton no da tanak ngawi no kusay tandu. Amingkano, miyampay da tasab ngawi hugwan tasab ngawi. Miyampay tikon lajang ngawi pamalintan ngawi. Miyampay sabiabi di magigizon ngawi id surga puasa ngawi da surga. Humozaw sikoy di hozaw kapahazan do kabontugan no. Miyampay ay so kapupuson mga zaw sikoy. Apito. O bitua ay Tuhan kiningan. Kakapuasan ngawi surga. Taban ang tana na panudo kabantugano. Kasa nilita kabaskoso. Aso isido hiningan ni Tuhan. Kasa nilita kabaskoso. Oto tapot abitwa ka oy Tuhan, itavud do sabya bi kabitwahan. Itinapogi, do dizono do abitwa, ititak ngabi. Sumambayang sikoy, mazad paposondot di spiritu no, do ditingabi. Miaga bohobaw umatu. Moy do adadida itingabi, do montok dagay, di tinan, omza di Tuhan Jesus Kristus za. Ontok ditimpu dan iman potabuso isido, nasaga ko sa da suminuang raid ko dasan daw. Minagano isido do lauti, minanak do kapanong katahuadan ngavi. Minangakib di pinapatak di mo kikiiyang ngavi daw mospos. Onuwo iti sabyabi ko, pangakan na diti. Tu itino itinan ko. Ipatakon may montok Diyosu. Idlahan megadi ontok na pongo imakan min susedop. Nanu disido isasavan o minsan po da minanak do kapanong katahuadan ngavi. Pinatak disido ide di mo kikiiyang ngavi daw mos bos. Onuo iti sabyabi ko ang panginom naman tanditi. Tu iti no isasavan di zako. Iza di batos kababago ay sok kapupuson ipatungon may montok Diyosu o montok tagumo. Montok di kapohyangan do so ngavi. May no itido idkan daman dogo. I katapatan tahom lati do katumbazan. Papabang sikoy katutazon no ay Tuhan. Pampapatahan na kinatungagano. Isom nikot ko bago. Itinapogi, damasas kay mamalamay di ka andaman di kinapatazon kinatungagan daw. Patakon sa diyaw, oy Tuhan, iloti na kaposizon misasavan na kapamasizan. Manak na kapanang katahuadan ngavi, do nigitan sa kay diyaw,
do kapadaan day dumpangan no, o menumpuan day diaw. O huduk ko zo izikoy da sumambayang, da magi day ditinanom sa di Kristus, o timung skay na da day iso, maza di Espiritu tabitwa. Ondo mo, oy Tuhan, Ecclesiano, paintongkop di patotongkop di pamagunan, o mavito na sa sidoda di kapanuan da tahwod sa kaday. Sa ngabiyan miyambay Francis Pope dagay, John Bishop dagay, sabi avi di Fada ngavi. Handa mo nagi itapinay ngavi dagay, inong akodo, idi kahansanan di katungagan, sabi avi inapatay id osyan no. Tay mo na isyoho da ni nabaw da vos no. Osyanay dagay sabi avi, sumambayang sikoy, miyambay di hahangay tabitwa, Mary, tinadikiningan. Sancti Joseph Sabadasido, miyambay di apostol tong bitwa. Sabi avi isang ti inok papon sikaw diawid po o ompus di umulan ngavi. Kano si Canada di kabasyan, da dumadi da sampi tumungkos ngavi day kapasizon sa ladyol, o mangazo o mambantog diaw. Maza di tanakno, Jesus Christus. Maza disido, yampay disido, id disido, oy kiningan tama tabakas, idi kapisan di Espiritu tabitwa. Sabi abi kabuntugan kapantangan nga diyaw no. Montok so hihinay, ayso kapupuson. Amen. Dahil di pano di mamamasi naug, mazada kapangyaan pa yung kiningan, katama zikoy da mabos. Tama sa iit surga, abitwa no ang ano, mikot o pamalintano, hisab no ay man da itama, miyaga da inka no i da it surga. Tako dagay da tadaw diti, alaw ti sa tasasang adaw. Pohyong o zikoy da hasa nga vidagay. Miyaga dagay da papohyong di sontop mamuhasa humavan dagay. Kada zikoy obito da koy bazatan nga pagabaso zikoy no mantad talan. Pagabaso zikoy oy Tuhan sumambayang zikoy da mantan patitikid talan. Katahuad no da manak na pibabasan itadaw nga vidagay. Da mazadi sa kaday da kosyan no. Paingabas zikoy na dato moy mo da mantad doso. Paintampasi mantad sa biyabi kasusan ginavo. Dumaso zikoy, poingandad, di kahansanan, no bitwahan, di kay katan di mamamasiza. Jesus Christus. Tu kapamalintan, kuasa, may kabantugan ako, nga diyaw da babay no sa hihinay. Oy Tuhan Jesus Christus, iminabos tayo di apostol nga bino, pibabasan timponon ko diyazo, pibabasan ko takon ko diyazo. Kada intong day doso nga vidagay, nga day di katumbasan di Ecclesia no. Katahwad no damanak da sila da pibabasan pisan, katanudan miyampay hizab no. Imamama siya mamolinta montok so hihinaid ayso kapupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan miyampay di Yesu tamoy mo. Miyampay suluan. Kano magitata di tanda do pibabasan. Oy domba di kiningan, mangido ka di doso nga di pamagunan, osyanay dagay. Oy domba di kiningan, mangido ka di doso nga di pamagunan, osyanay dagay. Oy domba di kiningan, mangido ka di doso nga di pamagunan, manamay sikoy do pibabasa. Intangay, domba di kiningan, intangay isido. Mangidu di doso ngavi di pamagunan.
Obituan no, isontob oho de dimakan min sesedap di domba. Oi Tuhan, kau zobi padan apatut ko da sumusut ditaraku. Nabosan apa hibos, omahingasan may ikabudugo. Itinanam sa di Kristus, pagkabit na dada toko day kaposizon sa lajul. Amen. Kano sumambayang, sumambayang sikay oy kiningan tabakas kozo, do maza do mihang diti katapatan tahom lati. Oy dangan sikay nada do savya bikoy man sa kahasa. Omingkano do kosudong na di montok di kapamahingasan do kosyanan no. Maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Tapi na ko ngabi, paghuy balakat do pamupusan, ahapon ko i tanak ngabi. Student, para pelajar berdiri yang berada di rumah untuk berkat.
Ya Tuhan, melalui roh kebijaksanaan-Mu, Engkau membimbing kami dalam setiap ajaran-Mu. Berkatilah pelajar-pelajar kami ini, agar mereka bersemangat dalam pelajaran mereka dan bersukacita dalam mempelajari hal-hal yang baru. Bantulah mereka untuk terus gigih dalam pelajaran mereka dan dalam persiapan mereka untuk menduduki peperiksaan yang akan datang ini. Dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, semoga mereka dapat mengaplikasikan apa yang mereka telah pelajari selama ini dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan. Berkatilah juga para guru, semoga mereka terus gigih mengajar anak-anak kami dengan sabar dan sentiasa bersemangat mendidik mereka dengan kebenaran. Semoga setiap murid dan setiap guru kami mengikuti Yesus Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan sepanjang segala masa. Amin. I Tuhan, miampai Yesu, i kiningan tawakas membalakat nadat Yesu, itama, hamitana, om di spiritu tabitua. Ugadno om pabalono ia baltavasi di Tuhan.